ke program ke bedai lashai kasngi ke laipau tarik. Lashai kasngi ke laipau tarik on sedang nengkong ke jinglakai Dakari, Germany, Persia ya ke Paraguay hakapor arbaje menstep. Berbut sa ke jinglakai jong ke Netherlands, Persia ke Morocco hakapor shiteng menstep. Bar hakapor mynmit kata hakapor shiteng oni lakai kari Ivory Coast, Persia ya ke Norway. Te paralog menta aleng ini page deka history lyngkot syapang kini kiri ha ke FIFA World Cup. Te ha ke beningkong aleng ini page shwa ya ke jingit lakai ke beningkong kata ke Germany, Persia ya ke Paraguay. Ke Germany kalong kum kawai ke tim ke bapau pa ha ke FIFA World Cup. Daka ba kala job hadu sausin ya ke FIFA World Cup. Kata kala job haus nem syejar kendai sepak san pesau, haus nem syejar kendai sepak nyu pesau, haus nem syejar kendai sepak kendai pau, berhaus nem arajar kat sau. Perka Germany kalong ru kum kuwe ke tim kabala poi pun sin bha ha ke final. Henry ke Paraguay pat kam syam perala manra ya ke FIFA World Cup. Henry ke World Cup jos nem arajar shipau ke Paraguay kalala ban poi hadu ke quarter final. Baladangi peja ke jingya kendo jong kini ki artli kitim kila kendo tang arsen kata friendly match pada karau 16 jong ke FIFA World Cup jong usnam arjar pada kene ke jingya lekai ke Germany kala ban penim ke Paraguay da shigo lanot pada kawai per ke jingya lekai kila kodno da ke jingya kaj pada kumta dan peja ke jingya kendo jong ki ke Germany kolong kum kata ke tim ke bakam klan banian jor ban ya ke Paraguay. Henry menta hakan ke FIFA World Cup jong unde usnam arajar penru ke Germany ber ke Paraguay ila kendo biang hakarau ke belai puar. Te paralog kat kum ke jingpe jingpi na breng kini artli kitim mano trai ban yorung syakarau ke ba kan reu. Te tropic prediction jingpi hapo ke comment section. Te menta ngini page saya ke history lyngkot jong kiri ki panjelakai lashai ke laipau tarik kata ke Netherlands, Persia ya ke Morocco. Ke Netherlands kalong kum kuwai kari ke baklan bha ha ke FIFA World Cup. Henry kalong pat kata kari ke bombar shimla job ya ke FIFA World Cup. Henry kalapoi pat ha ke FIFA World Cup final la laisin kata ha usnem syejar kendai spaknya pesau ha usnem syejar kendai spaknya pupra berha usnem arajar shipau. Kadba ke Morocco pat kam syam pat lapoi ha ke final watang shisenru. Henry ha usnem arajar alpuar ke Morocco kelapen kendit ya ke pertai barok kawai da ke bakal lapoi hadu ke semi final. Pat kala kelalong tang maka kata kari ke bedai na dauba Afrika panpoi ha ke semi final. Padleng bakane pun kibriu kila burom ha ya ke Morocco hadu kini kisngi kiba menta. Baradangi pej pat ke jingya kenduk jong kine artli kitim kila kenduk kumpal laisin ai perkan Netherlands kelala ban job arsen kat ba ke Morocco pat kelala ban job shisen. Hendai ladangi pai pada ke jingya kenduk jong ki ha ke FIFA World Cup kine artli kitim kila kenduk tang shisen kata ha ke FIFA World Cup jong usnem syejar kendai spak kendai pesau pada kene ke jingya rekai ke Netherlands kelala pening ke Morocco da argol lawai. Henry menta pat hakan ke FIFA World Cup menta usnam kine borok artli kitim kirong kitim ki baklan bor bha ladangi peja ke jingil kai jongki ha ke group stage daka ba ke Morocco kala pen iya ke bor jongka patkum juru ke Netherlands kala pen iya ke bor jongka hakan ke group stage kumta ngila ong ba kane ke jingil kai lashai men step akara ko belai puar kan salong ke jingil kai ke be internet bha nomor baro artli kitim kilong kitim kiba klan bor te paralog kat kum ke jingpe jongpi na breng kine artli kitim mano traiban poi syakarau ko ba kan reu te tropic prediction jongpi hapo ke comment section. Tementa alengi na pedno saya ke jingil kai balai ka bedai lashai mynmit ka laipau tarik hakapor shipau shiteng kata ka Norway, Persia ya ka Ivory Coast. Pada Ivory Coast kalong kum kuwai kari kabala penmi bha ya kirangil kai ki bapau bha kum utrok ba bad uyaya tore. Pada kalong ru kari kabala qualify labun sin ha ka FIFA World Cup.
kat ba ka Norway pat kalong kum kategori ka bom parsiam la yorung la bonsen ha ka FIFA World Cup pada ka knockout stage kala laban qualify khadu detang ha ka World Cup jong uslam shiajar khandai spa khandai hupra baladangi peja ke jinga kendu jong kineki artli kitim kim syam parlay kendu meno ha ka history jong ki barhakane ka raw ka pulai puar kanong ka sen ka benikong na benta kineki artli kiri pakin lekai persya te paralok kat kum ka jing pe jong pi na pleng kine artli kitim mano thrai ban yorung syakarau ka ba kan reu hato ka Norway leng ba ka jingdon jong ka urang lekai bo pau ba kum Erling Haaland kalan em ban penlim ya ka Ivory lane hato ka Ivory kalan em ban penlim ya ka Norway te satrobik prediction jong pi hapo ka comment section te paralog mentakas ngitang kini ki video ki bakan diat kublai shibon